Axl Rose versus Kurt Cobain. Parehas mga idol nga mga rockstars no. Pero kabalo ba ka nga magkalaban na ini silang duha? Early 90s ang pagbutuan ng duha ka rockers nga banda. Ang banda ni Axl Rose ng Guns N' Roses nga nailhan as glam hard rock extravagant lifestyle o rockstar image. Ug ang Nirvana nga banda ni Kurt Cobain nga grunge, anti-mainstream, mas raw ug authentic ang datingan. Lead singer of the sensational pop group Hole is the best fuck in the world. Bisan tuod pareha mga rockers, pero salungat ang style aning duha. Ana pa si Kurt Cobain sa isa ka interview nga di daw siya ganahan sa style sa Guns N' Roses nga pinatisoy-tisoy or pinamacho-macho daw. Commercialized na daw kaayo labi na daw ni sa Axl Rose. Para sa iya, kabaliktaran daw kaayo sa bang ilang genre nga grunge. Nga tunay daw sila on stage and off stage ug simple ra nga kinabuhi. Ug si Axl sab sa isa ka interview, ana siya kana si Kurt, selos lang na siya. We are the best rock band in the world. Year 1992 sa MTV Video Music Awards, didto pa gyud ni samot ang init kay pareha present ang Guns N' Roses ug Nirvana. For Best New Artist, Nirvana! I'd like to thank my family and our record label and our true fans. Ug sa backstage nagkasugat pagid sila ni Axl Rose kauban ang iyang asawa ato nga time nga si Stephanie Seymour. Ug si Kurt kauban sa iyang asawa nga si Courtney Love. Pagsugat nila, pinajoke nga niingon ng asawa ni Kurt ni si Courtney nga, "Axl, gusto ka mahimong ninong sa among anak ni Kurt?" Si Axl Rose sab nga initunog ulo, gisinggitan si Kurt Cobain nga, "Tell your to shut the up." As usual, Kurt Cobain relax ra siya. Ug giingnan niya ang iyang asawa nga si Courtney sarcastically nga, "Shut up." Sabay gamay nga smile. Dito pa gyud disamot ang ilang love story. And Courtney and I just jokingly said, "Axl, will you be the godfather of our child?" You know, we're just joking around, and he turned around and started pointing his finger, and it was really aggressive and mean, like threatening to beat me up and stuff. And I couldn't help but laugh because I haven't been. I said things, like I may have said something hostile to a member of another band, but they've turned around. Sa mga interviews, ginatawag sab ni Axl Rose si Kurt Cobain og drug addict ug hypocrite ug ana pud siya. He was all about pretending to hate fame, but he loves the attention. We've had our share of problems with so-called alternative bands. Nirvana, who basically is a fucking junkie with a junkie wife, and if the baby's born deformed. While si Kurt Cobain, maura gihapon yang istorya. Mga UI mo mga banda, mga mainstream, pachoy-choy. Ug sa isa katukar nila Kurt Cobain with Nirvana, ana pa siya. This song is dedicated to people who wear leather pants and think they're gods. Ulbo ang mga tao, sabay katawa sa mga Nirvana members. Klaro kayo nga paigo kang Axl. Year 1994, namatay si Kurt Cobain ug didto sab nahuman ang away sa duha nga walay daghang istorya. After a couple of years, nagpagawas og statement si Duff McKagan, ang bahista sa Guns N' Roses, nga nagkasabay di ay daw sila ni Kurt sa eroplano. Awkward daw pero kalma ra. Ana pa si Duff McKagan, okay daw ang dagan silang istorya. Siguro og nabuhi pa si Kurt, things could have been different, ana siya. What do you remember from that certain flight, April 1st, 94? Oh, with Kurt? Yeah. At that time, we were just two fucked up guys, but we were both in big bands, and we landed at the airport. We were kind of talked about. To sum it up, Kurt and Axl were icons of rock scene sa tibuok kalibutan. Dili lang personal lang ilang away, but cultural. Nga bisan karong panahon na, naagyapon gaps ang mainstream ug ang mga undergrounds. Glam versus grunge, excess versus authenticity. Pero 2025 naman ron, lablab na siguro ang tananoy. Ay namuha ng away-away sa mga banda. Parehara tatanan low-key na Mina ug Bini. Love you, palo ha. Peace out, yo.